Ovo sam ja prije prvog koncerta Dine Merlina na Koševu. I ovo sam ja poslije koncerta Dine Merlina. Znači, maskara mi je razmazana. Iscrpljena sam, umorna, uplakana, ali vrijedilo je sve. Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Nakon jako dugo vremena, priznajem, mnogo je prošlo od mog posljednjeg videa, više od godinu dana. Priznajem, dugo nije bilo ovako dužih videa u horizontalnom formatu. Viđali ste me par puta na shorts video zapisima koje sam objavljivala, što sa koncerta Milice Palić, što sa mojim novim FIFA albumom. Naravno, sad je već to sve i prošlo, nažalost. Šta je zapravo ovdje radim? Naime, mi smo se sinoć oko ponoći vratili kući iz Bosne, da bili smo u Bosni i ovo ljeto. Tako da ja nisam mogla da čekam. Prvo što sam uzela, kad sam se malo dozvala, kad sam to sve sredila u kući, jest da vam snimim video, odnosno haul, šta sam ja to sve kupila u Bosni i šta sam dobila na poklon. Prije nego što krenemo sa haulom, uvest ću vas malo, odnosno pokazat ću vam kako je to tekao naš četvrti odmor u Bosni. Svima da sam tu, neka vide, neka čuju šta mi tijelo osjeća, neku novu struju. Sjepa za moju čežu, samo noća sve moj biti to. Ja znam da ti možeš puno bolje, naravno da znam ja to. Čudo ne postoje, svaki naš korak je put koji moramo preći. To je što ti, gdje si bila, gdje si sama. Tvoje godine traže nešto lažno i u juče. Njeg od vode i struje i sigurnosti. Znam po sebi, noge kao da žure, želje, avanture. Da si 10 mlađa, da si opet ti, ostavi me danas.
Sa moje desne strane ima stvarno puno toga, malo se čak i vidi u kadru, ali krenut ćemo lagano i bez žurbe. Idemo random. U Sinseju sam kupila viklere. Uvijek sam htjela da imam viklere da ih to probam, vjerujte mi nisam nikad. Sam probala spavam sa njima, tako da ovo će mi poslužiti u budućnosti. U Pepku sam pronašla ove naočale, naravno skinula sam etiketu, koristila sam ih od dana kada sam ih kupila. Iskreno da vam budem, uvijek sam htjela ovaj oblik da imam. Nakon toga kupila sam ovaj lip smaker. To je u stvari balzam za usne, ili kako bi mi to rekli labelo, sa mirisom moje omiljene Coca-Cola od višnje. Znači, ne znate kolika je bila moja radost kad sam to vidjela. Morala je naravno da odmah ide sa mnom u korpu. Pored ovog balzama za usne pronašla sam u istoj drogeriji, odnosno u CM prodavnici. Pronašla sam Hybailda body mist. Nije reklama, ali prošle zime kada sam dolazila uzela sam ovaj Bissau. Prezadovoljna sam i mirisom i trajanjem, a ovaj sam se put odlučila za nešto drugačije. Miris koji mi se također svidio, a to je Chambre de Fleur. Ne učim francuski, ne govorim francuski, nadam se da sam ovo pravilno izgovorila. Bože dragi, a ko da i ovdje, ko da u Njemačkoj, ko da ovdje nikad nisam nije kakvu drogeriju ušla, znači sad tek vidim koliko zapravo ovdje kozmetike imam zapravo. Ovo sam jako dugo tražila da kupim, to je fiksator za šminku, dakle bez ulja i bez alkohola, dakle instant matte. Koristila sam ga već par puta, miris uopšte nije toliko loš i pokazao sam djelo, odnosno bio mi je od koristi. Zatim, ponovo jedan body mist, samo malo manja varijanta, 100 ml Juicy Bomb. U prodavnici koja jedini sam tad našla, tu je bio ovaj od kokosa. Srećom volim kokos. Miriše mi na ovo ljeto koje sam provela u Bosni. Essence korektor. Ponekad ga ne nalazim ovdje i onda me uhvati panika šta ako više nikad ne dođe, šta ako mu se izgubi svaki trag. A kad god dođem u Bosnu tamo uvijek mogu da nađem i tamo sebi nabavim zalihe ovoga. Kada ga stvarno nestane, onda ću morati da tražim alternative. Ono što sam oduvijek htjela da posjedujem, da imam, da koristim jeste ova melem krema koja je inače prilično skupa, dakle ovih 35 ml koštalo je 11 maraka. Međutim, smatram da vrijedi. Ovo je hladna krema, ja sam je koristila pošto sam bila također i na moru. Tako izgledala mi je koža po leđima, tako da to sam mazala sebe. Onako nisam morala, ali sam htjela i mnogo lijepo miriše. Bilo je olakšanje, bilo je osvježenje. I još malo kozmetike. Ovo sam dobila na poklon od svoje prijateljice Naide. Ovo je ovnakov losion za tijelo. Nisam ga nikad pomirisala, piše da je Cherry Blossom. Ja inače ako volim višnju i sve od višnje. Baš slatko miriše. Ide u moju kolekciju. Nakon toga imamo tonik ili toner za lice Zjajin. Zjaje ovdje nema kod nas, iako je mislim poljski brand. Jeste, poljski je brand Zjaja, ali ga nekim čudom nema ovdje u Njemačkoj, ali ga ima naravno u Bosni puno i tu sam dobila na poklon ovo. Veganski je od krastavca. Ok, interesantno, ne miriše loše, ali nije nešto wow. Idući na redu jesu ove Nutrinela i Dolce Vita Fruit Snack, odnosno kako to zovem kašice, od raznih sorti voća i povrća, čak vidjela sam negdje da ima i špinat. Ovo postoji ovdje u Njemačkoj, ali postoji za bebe. A inače jako volim ovu varijantu. Više volim ovo nego smoothie kad ga pijem u čaši ili na slamku. Više mi se nekako ovo dopada. Zalihe sam sebi obezbijedila, vjerovatno će poslužiti do kraja mjeseca. Idemo dalje. Ovo nisam jela kad sam bila kod učiteljice, kad sam imala razrednu nastavu, dakle nekih pa 7-8 godina vjerovatno. Ovo mi mama svako jutro pripremala, grijala mi mlijeko i ovo je meni bio onako doručak par excellence. 4. put dolazim i ovo mi je prvi put da ovo uzmem i nosim sa sobom.
Iako mi je padala na pamet više puta, ili ga zaboravim ili nisam u prilici, jednostavno ne mogu da ga nađem. Ambalaža se dosta promijenila, tako da sam jedva ovo prepoznala. Nadam se da se radi o istoj užinici koju sam, pa da sigurno jest, koju sam jela predno 6-7 godina. Obezbijedila sam sebi par ovih 7 days krasana. Ovo slično sam jela u osnovnoj školi, dakle kad sam bila mala. Dugo vremena ga nije bilo, opet jedva sam čekala da se vrati i morala je ovo naravno da ide sa mnom. Privezak sa ključeve sa adresom Nikole Katića, jednog od mojih najdražih reprezentativaca u Bosni i Hercegovini, koji nas je predstavljao na svjetskom prvenstvu, kako malo prije rekao. Jedan od mojih dražih poklona jeste ova torbica. Dobila sam od svoje najbolje prijateljice Azre. Dolazi sa ovim drugim krajišem. Ona kao da je znala da sam ja ovaj oblik torbe oduvijek htjela. Nikad nisam mogla da nađem ovu koja će mi ovako savršeno odgovara. Dakle, kao da me pitala šta želim, ovo je highlight. Hvala ti, Azra. Sad se, mili moji, spremite jer imam nešto što će se dopasti kolekcionarima i ovako dušama kao što sam ja. Tada! Ovo je moj primjerak CD-a albuma Caka. Naravno moje omiljene pjevačice Milice Pavlović, tako ne mogu vam pisati koliko mi se dopada ovo fizičko izdanje, opet nije reklama naravno. Zaštitni znak cijelog ovog albuma jeste avion. S jedne strane ću vam pokazati kako to izgleda, dakle ovako. Cijela strana aviona se vidi. A sad da vam pokažem kako zapravo izgleda otvaranje sa moje strane. Dakle, ovako. Jedna strana, zatim posljednja strana. Dakle, strana, već vidimo dva slova A. Ovdje piše Caka. To je ime albuma, kako rekao. I ovdje je posveta. Vi ste moja krila, sa vama letim, hvala vam. Vaša Milica Pavlović. I posljednja strana. Drugi put mi ispada buklet. I ovako izgleda unutrašnjost ovog fizičkog izdanja. Dakle, vidimo cijelu sliku aviona. U sredini se nalazi CD. CD izgleda kao propeler aviona i ovako izgleda bez njega, dakle savršeno se vidi. Ovo što mi je ispalo, kako rekoh, to je buklet. Buklet je knjižica u kojoj se nalaze tekstovi pjesama. Ja već njih znam 99% na pamet. Ovo što imam pored sebe je moj mali CD player koji zapravo liči na gramofon. I sad ću vam pustiti djelić ovog albuma, iako je on dostupan već svuda. Čisto dok ne dobijem zabranu od YouTube-a za autorska prava. Ovo je zapravo jedno premium izdanje, dakle ograničeno i eto, imala sam tu priliku i čast da budem vlasnik jednog ovakvog. Najzad ovdje imamo par komada odjeće koje sam kupila i dobila na poklon u Bosni. Prvo imamo jedne najobičnije crne helanke. Nakon toga imam ovaj kompletić, dakle sastoji se od ovog topa i od hlača. Pokazat ću vam sliku kako izgledam, dakle nosila sam ga naravno par puta, toliko mi se svidjela i boja i sve. Nakon toga na poklon od svoje nane dobila sam i ovu majičicu, mnogo mi se dopada naravno. Zatim sam od svoje tetke dobila još jedan kompletić, ovaj doduše malo kraći. U pitanju je šorc i majica od istog materijala, dakle ista boja, isto sve. Osjećam se kao maslača kad ga obučem. Iskreno baš je mekan, baš je udoban, tu je pun pogodak za mene. Zatim ovo je jedna od prvih stvari koje sam kupila kad sam došla u Bosnu, ja mislim isti dan čak, a to je majica I am from Bosnia, take me to America. Ljudi moji, svjetsko prvenstvo je naravno već odavno prošlo, ali nažalost nisam bila u Bosni. Dakle, trajalo dok smo igrali kao reprezentacija na svjetskom prvenstvu, ali ovo još je bilo prave, tako da sam morala sebi da obezbedim jedan ovakav. Ovaj haul se bliži kraju, tako da iduća stvar koju ću vam pokazati jeste ova preslatka lagana haljnica koju sam kupila ponovo u Sinseju. Nosila sam je na more, ima sve boje koje volim i po kroju je također jako slatka. I posljednja stvar za danas koju imam da vam pokažem jeste
ova jako duga haljina. Nju sam kupila u Waikikiju u Mostaru po povratku s mora. Jako mi se dopada, naravno, jako mi je draga i jedva čekam ljete da je ponovo nosim. Sve čeka narednu priliku, odnosno naredno ljeto. A vama, dragi moji, hvala što ste i ovaj video isto, što ste uz mene, što ste moja podrška, što ste na kraju kraja bili strpljivi za jedan ovakav video. Nadam se da vam se ovaj video svidio, da ste ga sa uživanjem pregledali. Još jednom hvala i vidimo se, ako Bog da, u narednom videu. Ćao!